شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mga pagarami, mga loksami, Yesu kararemaniyo, Yesu programa tanong, ayamanan niya nag Yesu kararemaniyo adinyo di pa makinagan, di pa magusay nagyang ko to, may pantagsi ko sabet kung mga bandingan ko agam matanong ng Islam. Kataon-tanod na kata pekaran naging kay bulan na Ramadan, punintanong ko Allah sa sampay tanuron, na kataon-tanong, sabat ko mga Muslim na di siya ni mamosa na sabat kira na di ran makakenal agian ko ta mga okit-okit o di na mga sabat ko mga kukuman ipantag sa agian kay bulan na Ramadan si ko okit ta di ran di ka pamosa may apikir agian kay pagaritan o kakatano kagama Islam ay na pamagusin sa agian kay orasimanto na agian ko to apa makabatan si iko kapusa ako agian ko to di pa makabatan ko kapusa emanan yan na sabat ko mga Muslim nakataon yung naging ko ta siya na tingin na pakabataron na bisa benar na dito pakabatan ko yan di kapusa nagpangang tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na kanya naging kapuso tanong sa emanan yan na taufikan tanong yan sabat tanong mga kwasi sa may ito aknal may pantasi kung mga sabat kung mga kukuman sa kung mga okit-okit o kapusa sa kaya bulan na Ramadan kata sa pagarin niyo asi al-alim نصر الدين على مدى فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga ori pa Allah, mga dato na mga baiya pamakinig sa geng kaya masaimanto. Kailangan amakanaltan wageng kaya pamakabinasa na pamakabatal si ko di tanod ikapusa kaan tanong maparo di agyang ko to balas imbalas rakatano wawa imbalas wala ko mga tao mi pupusa yung ko to hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa tao apusaan yan sa Ramadan sa paraten yan si Allah nagu arap-arapian sang kubalas Allah na keparulin yan aging ko to arila wallahu ta'ala ay prilayanon aging ko tamiyang ngauna ang mga kadustan yan na aya ka keparulian talusan na amay kapananggilaan tanong aging kaiya pemakabinasa si saging ko to pemakabatasan saging ko to puasa tanong paganaya pemakabatal si saging ko to puasa ayamanan yan na miaaloy mga ulama tanong na paganeron na yang ko to al-jima' ikadua na al-istimna ikatlo na al-akl wa shurb ikapat na makana bima'na al-akl wa shurb yang ko to makap mamana sa kakan agu kainom ikalima na makaliwagin ko to arugong gudadan si ko katinduk hijama ikhrajud dam bil hijama yang koto akatinduk yang koto atindukan naging koto ulutano apakali no naging koto arugu ikanam alqay amdan yang koto akang gugo apiti baba ikapito
khurujud dam al-hayd aw an-nifas min al-mar'a. Yang ko to akapakalyo o rugo ngulala si iko rako na yung mga bay igira man to amia umagim ko to regla udi naging ko to hayd miya ko makira naging ko to basa agugim ko to ngulala ko nifas igira amin bot agim ko to bay na kebatal agim ko to puasa niyan na ayban na kukuman yan na aymanan yan na kebukaan yan so kebukaan yan si Ramadan na mapupos so Ramadan na kebidan yan ito na daan yan kebidan aging ko to kebukaan yan ko Ramadan na urian yan na puasa sa sawal na uniyang bu tulugan aging ko to puasan yan asawal sabab sa daan yan nakunaan mayada sa wajib na uniyang bumapunggulo aging ko to sunnah na susambayang ayamanan na kelpasan yan na kena uban yan kebidan ay bu kebidan yan na supuasa susambayang na din yan kebidan genan sumipantagon ko mga bay gen ko to mipantag sa gen ko to jima ayamanan na sukaprombang o dududupa si ko kadondo na mala apanis mintanan ay ini bagay o agama tanu agama Islam ay pagan ay panis mintian ko mga tao ang gulo la sa gen ko to jima merembang aging ko to akarumain ay manan yan na si ko kadondo na paganayron na makagtubat si ko Allah Ta'ala ikadua na kebidan yan aging ko to akiabukaan ranon ikatlo na kafaratul mughalladha maka kiparat na ayaging ko to kafaran yan na telo bagi telo susun paganayron na ay mana na paka makapmaradika sa sakatawa oripen udah kekuannya na sakatawa oripen na kemaradikayan na makapupusa sa dulan at tundug-tundug dinian nutu kebukan adi ka pakayubon muka sa salungan ka makapupuun peruman ikatlo na mapakakanya naging ko to 60 miskin yang kanan nakapakatutundog-tundog aging kanan kafaratul mughalladha na ginan ni kapakatutundog-tundog aging koto kipapaliugat nun ay mana na udah kekuan yan uripan na paliugat na makapusa sa dua ay mana yan na dulan at tundog-tundog giyang koto ikadua istimna na so kaso sa lakaw sa ginawa o mga dato uli na yamanan yan na subala o mga dato lagi do mga bay na napadanan sa gin ko to pakabatal si ko puasa upuun adin ang makaturon asay upuun makaturon na gin ko to ay manan yan naman amay pang kagin ko to ay manan yan na daam ya ka ay buam ya katuron na gin ko to may tu asay adang katiba ba na kena ubam ya batal aging ko to puasa o manusia ikatlo naging ko to akakan nagusukay nung upong ka makakan naguminom ka si kulo suldo ka doon daw akatawan ka na miya batal aging ko to puasan ka aya dirun sa lakaw na gin ko to tiyabiyo ng mga ulama amay kaskan na di ka di manindon gin ko to ba ya di manindon na kepakay ang makataamun sa maytu akna ubon banian mana niyan na paginom aging ko to asaw asarbo kami tedulian udin na misumbunyan naging ko to tinduro yan sa aging ko to tindayan o ana timusyan udah timusyan na miya pa kayo to kena ubang pakabatal si saging ko to ay mana niyan na puasa asar kakena ubang ka ay mana niyan na sunsuma o di na ay mana niyan na ubang ka di tata-tama ay inuman ka asar buta mapakasenggaya ka aging ko to matimus o di na kena ubang matimus gina ni miyali o Rasul sallallahu alaihi wasallam tigin wabalig fil istinshaq illa an takuna sa'iman rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu Albani fi sahih at-Tirmidhi ay mana niyan na pakasubrang kaging ko to kapamumog uli na kapangilak saig si kumas sa ading kadi kapakabadas inon tabu igira
adigadi pusa. Amay ka adigadi pusa, na di ka pakay ubang kapaka sobra aging koto ading kadi ka pamumug. Ay manan yan nakalo ko to ubaad na maka sul ay sa aging koto atiyan ka. Ugay nagkapakay so ka pamumug. Ay agin ni tinudanon. Ay manan yan natigiran na ana di pumumug. Na ay manan yan nakapakay so ka pamumug siko abadas kapag badas ka adik ay manan yan na digadi pusa ay penanggilaan ka na uba ka makainom si sagyang koto ig. Ada na sabay datigiran na ay manan yan na din pumumug ko din hindi kapag badas. Na isaw to mapakatiw din aging koto sabot kailangan makapumumug ka na kena ubang kapakapsubra. Ubang babadan makakan o di na makainom makasisagin ko to ay penanggilan o baka makainom. Giyan ko to ikapat na giyan ko to makapmamana sa kainom agukakan. Lagi-lagyan ko to inumanan ka sa rugo. Na upong kainuman ni sa rugo adigadi pusa na miyabatan aging ko to puasang ka. Padapan na injeksyonan ka. Aging ko to injection na makapmamana sa kakan agu kainom na miyabatan aging ko to abadas ka. Amay kaging ko to injection na kena uba makapmamana sa kainom agu su kakan na kena uba pakabatan si saging ko to ay manan yan na puasang ka sa dagit nanan o kiyaw sayawn Sheikh Ibn Uthaymin saging ko to majalis syahrul Ramadan. Ikalima, ikhrajud dam bil hijama. Giyan ko kapakaliwagin ko to arugo ngulanan sa giyan ko to hijama. Giyan ko to akatindog. Ay miyali o Rasul sallallahu alaihi wasallam aftar al-hajim wal mahjum rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Albani fi sahih Abi Daud. Ay maana niyan na miyali o Rasul sallallahu alaihi wasallam miya kabuka. So miya tomiyanduk agusutiandukan. Penanggilaan o baw to manggulawla ay mana niyan napakabatalo to sa giyan ko to di ka pamuasa o ori panwawa. Amit mangaging ko tamya ka kiapalian o di na kiapalian aging ko to ataw amay to aging ko to apali na kena uba pa ka batal si saging ko to puasan yan. Ginan imyadoy o fatawa al-lujnatud daima kena uba pa ka batal si puasa aging ko to kapakat tuga aging ko to arugo kena ubakan yan ay mana niyan na kaya isa bagar uli na kena ubang ka piti baba kena ubang mala aging ko to arugo lagi daging ko to kaspu si saging ko to ading gadi ka pusa na kena ubang pakabatal si ko ay mana niyan na puasa aging ko to kaspu ka ay mana niyan na kena ba to pakabatal ko puasa lagi daging ko to tahlilud dam giyan ko to kuang kasarugo may to pigili naging ko to type ka antonay type ka type A type B na kena uba pakabatal si saging ko to puasa o manusia. Ginan manan yan namya nga aloy kena uba pakabatal si ko puasa o di na pakabatal ko puasa aging kana namya aloy tano pakabatal ko puasa aging ko to katendog di pakabatal ko puasa aging ko to kaspusangipan o di na kailaya saging ko to tahlilud dam antonay type ka A o di na B na kena ubaw to pakabatal ko puasa sabab sa kena ubakan yan kaya da isa bagar. Ikapito ika naman naging ko to kangguwa-guwa upuong kangguwa-guwa at tibabaan ka na makagu ka na miyabatal aging ko to puasang ka. Ay miyari o Rasul sallallahu alaihi wasallam man dhara'ahu laqay'u falaysa alaihi qada'un ومن استقاء عمدا فليقضي رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سنساتاو angguagu na sanisaataw makabu akna ubaniana piti baba na dinian kebidan agian koto apuasanian ayam anana dama batal agian koto apuasanian amai kami akagu adanian tibaba wa man istaqa'a amalan falyaqdi na sanisaataw angguagu makagu na miya batal so puasanian na wajib kabidinian sagian koto apuasanian miya panutulanan o Tirmidzi sahih atigi Albani. Lagi-lagi ko to kay Aluyon o Ibn al-Munzir jama'a ahlul ilm ala ibtali sawmin man istaqa'a 'amidan. Siya nang sisagyan ko to al-Mughni. Miya panutul
o mialoy o Ibnul Munzir amia upakata tiga na so mga ahlul ilm mga mampu na sa ilmu amia batal so puasa o tao minggu piti babayan lagi dagian ko to penduduk na kaangari ka para ka makago na naupong ka makago na emanan yan namia batal dagian ko to puasang kasabab sa piti babaka ikapito nagian ko to akapakalyo o rugu ngudadana sang ko mga ayamanan yan na regla ulin na haid sang ko mga bayi ulin naging ko to nifas yambo o mga bayi na naayamanan yan na miya batal aging ko to puasa o ori panowa gina ni ayamanan yan na mga hukuman aging kaya puasa gina ko to sa mga bayi na amay ka miya umaging ko to miya kaumo naging ko to basa na si ko kadundo kagagawi na ayamanan yan na miya daw naging ko to basa uli naging ko to kembota yan na miya daw naging ko to rugo na peniyat niyan pusa mapita na das kanya beda na makapigo na riot sa kanyan ayamanan yan na fajr adas kanya na makapigo na asar kami kapniat na gumiya kapusa na sah nagutiari sahih aging ko to puasan yan bapi aya kia pigu yan nasik orian way manan yan na kia sembang kia pakasembang yan sa subuh udin na orian o kia pakasbang aging ko to ay manan yan na fajar na ainian kia pigu na sahih aging ko to puasan yan gimana namanya ari tanong mga urip no na aya kapakabatalan si ko puasa na telo paganeron na ayaku na ayaliman mabali sa kanyan katawan yan pinggululan yan naging ka na pumakabatal ko puasa sa katawan yan namya batal aging ko to puasan yan amay kamyang gululan yan naging ka na namya alitan alin yan katawan na ayamanan yan na dama batal aging ko to puasan yan kas kanyan na ma'dzur uli na kanyan na jahil alin yan katawan na suding kakatawan na amay kamyang gululan ka na ma'afu si iku urip wallahu ta'ala ikadua ayakuna zakiran sekalian na katatanudan yan ame kakatatanudan ka askan na diga dipusa na kumyan ka uli na mininom ka uli na nganinsa na miya pinggulola nga saging na napakabatal si kupuasa na miya batal aging kutuwa puasan ka ame man ka kialipatan ka uli na miya lipat ka na miyang gulolang ka aging kutuwa pakabatal kupuasa na dama batal aging kutuwa puasan ka lagi aging kutuwa kapakakan ka na uli na miya kainom ka na orian yan na kaya tanudan ka adi ka bisdi pusa na giyan ko to kaya pakainom ka nagu kaya pakakan ka kena ubang kapiti baba na tarus na kan aging ko to puasan ka kada mabatal aging ko to puasan ka miya ano yanan o Rasul sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu salin sa tao miya lipat sekalian na sekalian na diipusa urian yan na miya kakan uri na miya kainom na kompletuan yan aging kutuwa puasan yan kamataan askalian na piyakakan wallahu ta'ala nagu piyakainom yan limuanan wallahu ta'ala sisaging kutuwa emanan yan na tao ikatulong syarat ay yakuna mukhtaran mabaloy sekalian piti babayan ay maana na upun ka pinggal bagagin ko to amya pemakabatal ko puasa baya ginawang ka nan na ayamanan na miya batal aging ko to puasan ka amay man ka kena ubang ka piti baba nagu kena ubang ka kabaya na dama batal aging ko to puasan ka lagi ko to miya mumukka na dang katibabaan na baka beden miya kalama de sisaging ko to ig miya kainom saging ko to ade ig adang katibaba na kena uba miya batal aging ko to puasan ka sa tarus na kaden aging ko to ayamanan yan na puasan ka lagi na naman bu ayamanan yan na mga bay amay kaging ko to bay na di pusa naging kaya karuman yan na da pusa na tiglian abasiram beden minggulola na ayamanan yan na di kabay aging ko to bay na da akadustaanon aging ko to bay na aya kikadustaanon aging ko to ayamanan yan na dato na kepakay dinyan din di kabidan aging ko to bay aging ko to puasan yan na ayamanan yan na da kadustaan yan uli na ayamanan yan na bidan yan maka pembayar o so ayamanan yan na bay sabab sa kanyan na tigil ginan ayamanan yan na mga apad pemakabataan si ko puasa ay di pemakabataan ko puasa
Na lagi-lagi yung koto kapan ulit-ulit na kanabaw ito ba pakabatal ko puasa, lagi-lagi yung koto ay mananian na kapanisik na kanabaw ito pakabatal ko puasa, lagi-lagi yung koto kapigo si kukagabi na kanabaw ito pakabatal si ko puasa, na tanudan ito ka madakal na bipigo si kukagabi kaya mananian na pakabatal kong kupuasa. Ginan mananian na sabaad pamakabatal ko puasa na gudi pamakabatal si ko puasa paliugat akapananggila itanuron ka antano man tanong mako agin ko to abalas wallahu ta'ala pamangnin tanong ko at tarima anwa so mga puasa tanong na gumisampay tanong saging kaya ulan-ulan Ramadan sa makapagamal tanuron sa pro mangorip no Allah miyaw maging kaya oras salam na mis kanubo purman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Penalamatan namis kanu si kudinyo di ikamentai si sagian kai programa tanu siap mutu tewi sa diangka.